Uria wari munini wa spika ndene ya mbunge ya Meru kiri gipindi kithiru no Elias Murega na atwarite atongeria ba Meru gukonia ntangurutano iri gukujirwa gatigati ka rutere rwa Azimio na Kenya Kwanza. Murega augite kaniko atongeria ba Meru babatere kweja amwe kienda guchwa mirandi ewiti na mbere. Augite wona Raila Odinga na Ruto bakethania mirandi ira mingi ikethirwa igikwa guntu kuria kugwataga mbaru Raila Odinga. Muthuri Muriuki na ripoti. Uria wari munini wa spika ndene ya mbunge ya Meru ni Elias Murega na chumbriti nandi na kuwa kaunti ya Meru ina umbanibu munene bakutho ino tonga potential ya Meru county nayo ina mbaithano kiri go contribute ke GDP ya Kenya. Potential twametumira bwega tomba kwithirwa twena inya municipality gukonkurukia 10 na tukiona fund ninya cha kumaome na ikyo nkuromba antu bakubo na inya settlement bari consider kwithirwa inya bo bethiritwe bena municipality nonto inya kuma mikindori na areas aicho de kwa municipality then batwe Meru twesete tukethirwa twena a lot yomba kufaindika inya kere international community ga inyaza rokari na tukethirwa nande antu twethirwa tu contribute kere GDP twena mbaithano tukethirwa inya tu after Nairobi itukwizira au inde gwito ndibubu bukombikana atongire bonthe beja amwe nikenda beta kithirikari nene kuthuguria na ikyo nkoromba nande county netu no tongeria bwetu wa county kuma ke governor senator Kaduri chairman wetu wa my MPs na inya speaker tongeretie bunge yetu ya county kagitene kaiba tumire kuona ni atia tomba kureta peace therereo tomba metumira tongeri bya kwiza amwe tomba ko tumira kanya ka ko negotiate kire miradi menene za miradi dam na miradi ze barabara ira chombete gutigirwa za kwena do carriage kana ramira nyingi ciare cikiro entere mwanya ikienda tona damu ire atetheria inya antu betu through CS kwithirwa bagutonya kiri agribusiness kana ukurima mamboleo ikienda youth yetu emba kwithirwa engugine amna bubu augite Raila Odinga ona kinya kithira nethirite rutero rugani na thirikari ona riu twithura Raila Odinga kiri history ya wenombite through the same pressure kaira thirikari kuona area ciao cifaidika thai Kisumu city na yombete kwithirwa development na infrastructure development cienderete ntere iria citongeretwo no Raila ozo erutererwa opposition nontu bagukirwa ithirikari ria ciithiritwo ci aumbere na ikyo kuona thaizi nya raisi ageta gusawishi opposition na area kuona Nyanza Western na inya Coast region agete kienda bomba gukira ageta obakiria na miradi fulani na itonera kagita kauru inyare kwethira kwena handshake kagita ne kare ya bara oreo faidikere mono region area na twarirwa twena na twari thirikari ni kuterura Meru no ntiba kuwata thirikari mbaru ni rubiri gutharuguneka nkuruki nya kagita ka twe thirikari ne ndene na nyande omo support thirikari izi inkoria tongeria betu tutumire there to enjoy for now ko negotiate tutekoririe na onto tweza korirwa tweza kweza getamwire engi ukethira kwina changamoto ya ndea Meru tukwenda kwithirwa in the near future to city izi tutekuga twite opposition but to persuade nyabo kuona faida kwithirwa kethirikari na onto twina all the leadership kwambiria ke security sector weta kire agriculture area backbone both the county na nya Kenya ko ote ene issue tomba kwethirwa itukwenda twagia na ndubo atuma mirandi imwe rithu tuchukumane atongeretwe kinyanira muno na ndaromba zogategera speaker nethirito mustari zo mbere gutetera university ze Mariene kwethirwa at least ikiomba kwethirwa ifure Praise University na ndaromba kiroto za kirea kia mheshimiwa speaker kikorera nthi kiendelee gukurua na ndi nonto speaker na mbererie kiombe okurua ECS kiombe okurua governor na atongeria bangi ikienda kiroto kire mutongeria ore inya kiomba gukinyanira na university area igukuria ntoreu nkiripotera Weekend mbeta Muthuri Muriuki.